салом тамошобинони азиз, бар шаҳди соли низ ин лаҳза меҳмони хонадони шумо ва имрӯз мо тасмим гирифтем дар барнома оиди рафти фаъолияти кории табиби ҳозиқ доктор Маҳмуд Кабирӣ барои шумо маълумот дода бошем. Ва чуноне ки мебинед худи табиб ин лаҳзаҳо ба сеанс яъне машқи рӯҳӣ машғул ҳастанд ва бо барномаи мо бошед. Маҳмуд Кабирӣ хатмкардаи донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино, ординатураи клиникии кафедраи тиббии шарқ ва равоншифоҳӣ мебошад. солҳои 2001 ва 2002 шунавандаи семинарҳои рӯҳии шаҳри Қазон буда, солҳои 2003 ва 2004 дар шаҳри Санкт-Петербург курсҳои махсуси шифоҳиро гузаштааст. аз соли 2006 инҷониб шунавандаи курсҳои махсуси парапсихологӣ дар шаҳри Мюнхени Германия буда, ҳоло аспиранти ғоибонаи интернетии донишгоҳи тадқиқотии илмии парапсихологии шаҳри Мюнхен мебошад. таи чанд муддат аст ки дар шаҳри Турсунзода ташриф овардаву ба беморону ниёзмандон кӯмак мерасонад ва эшон ба доктор боварӣ зиёд дошта исботи боварияшонро низ ёфтанд. як сол ҳозир раҳ мегардед, метавонед амиро нишон диҳед. марҳамат. оҳиста оҳиста шумо омадед. метавонед ки бе стол бистед рост. метавонед рост. метавонед ки ба тарафи мо қадам занед. ба тарафи мо. дасти ба ман битед. ако метавонед ба ҷои худ равед. ба ҷои худ. дар ҳақиқат Маҳмудов Маҳмадулло таи як сол боз аз ҳаракат маҳрум буда, ҳатто пойҳояшро ҷунбонида наметавонистааст ва ба гуфтаи худи ӯ имрӯз бошад вай як қадам мезанад. бештар авҷи бемориҳо аз ношукрии инсон, аз афсусхӯрии зиёд барои рӯзҳои гузашта сар мезанад. доктор азиз, ба шумо раҳмати калом, маро ба ҳаёт баргардонид. ман пурри қувват, ман рӯҳам озод, ақлам равшан, танам солим. ҳар як машқи рӯҳӣ 45 дақиқа давом мекунад. дар машқи рӯҳӣ доктор Маҳмуд Кабирӣ ба ғайр аз беморони сироятӣ, дигар ҳамаи намуди бемориҳои вобаста ба асаб метавонанд иштирок намоянд. ба ақидаи мутахассисон, асабноният сабаби пайдоиши аксари бемориҳо мегардад. ман Каримова Гулбегим 2 сол боз дар ҳамин касал гирифтаам. ҳозир худо ба шукр нағз касали рӯҳӣ роҳи нафасам маҳкам мешуд. худамро ҳам фаромӯш карда будам, фарзандонам. ҳозир худо ба шукр нағз бо ҳамаш мувофиқати нағз дорам. аввал ба худо бовар дорам, дуюм ба доктор Маҳмуд Кабирӣ ки маро боз ба ҳаёти нав баргардонд. аз ин кас ман бисёр миннат дорам. дар тӯли фаъолияти мо, мегӯяд ӯ, 15% беморон пурра сиҳат шуданд. 60% онҳо саломатиашон беҳтар шуда, 20%-ашон дар саломатии худ дигаргунӣ диданд. ҳамагӣ ба 5% онҳо мо аз ҳисоби норасоии техникӣ ва лабораторӣ, шароити иҷтимоиву иқтисодӣ кӯмак расонида натавонистем. мо ба духтаромон миннатдорӣ ташаккур баён мекунем. ман ҳам касали асаб будам, ҳам меъдам касал буд, ҳам рӯдаҳом касал буд. 4 рӯз шуд ман табобат мегирам. 1000 марта шукри худо ки беҳтар шудам. ин табиби рӯҳу дилҳо солҳост ки баҳри сиҳатию саломатии одамон сайъу кӯшиш карда ифтихор аз он дорад ки табиб ҳасту баҳри гулгулшукуфоии Тоҷикистон ва саломатии мардуми он хизматгор мебошад. Абуалӣ ибни Сино дар тамомат сухан, дору ва корт гуфтааст. хушбахтона дар Тоҷикистони мо ин васиятҳои Абуалӣ ибни Сино ду тааш иҷро шудааст. дору ҳаст, корт ҳаст, яъне ҷарроҳӣ мекунанд, вале мутаассифона сухан он қадар побарҷой набуд ва мо бо дастгирии
ҳукумату давлати худ тавонистем ки ин беҳтарин давои барои беморон ниҳоят муҳимро побарҷо кунем ва ба мардум пешкаш кунем ки таъсироти табобатӣ бо сухан расонем. ва боз ба ин гуфтаҳои синои бузург мо боз чизеро зам намудем ки табобат бо нур, сухан, дору ва корд аст. агар сухан ба майнаи чапи инсон таъсир расонад ва аз он ҷо эҳсос яъне майнаи рости ӯро дигаргун карда ба майнаи мобайнӣ ки назораткунандаи бадан аст таъсир расад ва албатта сухан хабарӣ мешавад, сухан иттилоотӣ мешавад, сухан метавонад ки омӯзиш шавад, таърихӣ шавад, вале сухани табобатӣ, сухани давоиро ҳар кас гуфтан наметавонад. ва барои ин мо чандин сол фаъолият кардем дар ин ҷода то ба мардум суханҳои шифоиро гуфта тавонем, чунки майнаи сари инсон сухан мехӯрад. با اون چیزی که ما گفتیم انسان میتواند که نه تنها سخن رو از بیرون یعنی که از ما طبیبان بشنود بلکه اون رو میتواند که خودش یاد گیرد و برای این ما مشق‌های روحی تیار کردیم که این مشق‌های روحی رو وقتی انسان اجرا میکند میتواند که خودش رو به حال درآورده با واسطه سخن‌ها تلقین کند و این یا آن حالت یعنی بیماری‌های خود رو با واسطه خود تلقین کنی برطرف کند. آنچه که ما نور گفتیم یعنی که در طبیعت قواهای انرژتیکی نیروی بسیار هستند و انسان از این قواها نیرو قوت میگیرد و داد و گرفت دارد. پس انسان با مشق‌های روحی میتواند که قوت نیروی عصب خود را زیاد کند یا کم کند. همین که قوای نیروی عصب درست جابجا که شد عضوها در سرشت انسان کارشان را درست میکنند. همه بیماری عضوهای درونی انسان از آن حساب هستند که در آنها یا قوای نیروی عصب زیادتی میکند یا کمی میکند. ما باز چقدرتر رفتیم وقتی که در اروپا با مشق‌های اتوگنی ترنیروفکا روبرو شدیم دیدیم که آنها از شرق ما گرفته شده بودند و ما که وقتی آن رو گفتیم بسیارش در یوگاهای هندوستان ولی ما دیدیم بهترینش به فرهنگ مردم ما نزدیک این مشق‌های صوفیانه یا سالکانه مردمی ما بودند که دوستان خدا آنها را میگفتند، اولیا میگفتند. وقتی ما مشق‌های آنها را که آموختیم دیدیم که این مشق‌ها خوبترند و فرهنگ و بر عنعنه‌های مردم ما نزدیکند و مردم ما اینها را خوبتر و نخستر قبول میکند و این مشق‌ها با آن آورده میرسانند که در خون مردم ما گین صوفیگی، گین دوستی خدای باز بیدار شده، معنویات بلند انسانی پیدا می شود و این سبب می شود که باز مردم ما که هزار ساله ها در جاده معنویات معلم بشریت بودند باز جای خود را می گیرند. یعنی که باز معلم بشریت در جاده معنویات والا خواهند شد. اگر هر نمود طرز که با جمعیت پیشنهاد کرده می شود و اگر که خلق او را قبول نکند این چیز برهم می خورد. مانند مالی که به بازار برآورده می شود و خریدار نداشته باشد از بازار برآورده می شود و بی‌قرب می شود. توبات ما که در طول 15 سال که آن را پیشنهاد کرده ایستاده ایم و این چندین سالها سنجش ها گذشته است مردم این را نقص قبول کرد و شعور جمعیت ما سبب آن شد که در جمعیت ما آدمانی پیدا شدند که حالا مشق‌هایی میکنند که خود را انکشاف دهند. این بود تماشابینان عزیز برنامه امروزینه شهادی سالمی و ما توانستیم همه هم باشد اویدی فعالیت کاری طبیب حاذق دکتر محمود کبیری برای شما معلومات داده باشیم. خیر تا برنامه‌های آینده تنسیت خانه آباد باشید.